Ia, ia le tua nei tai au fau. Ia o le tātou porkalame le o le malu tai au whanenganga. Ia o le a tātou a mata mō mōsina te talo pupu nei tai. Le tātou a ngai e toi lo le tātou whasoa. Ia, i o vaile tua o le mātou te mā. Ia, mātou te toi momori atu le vi inga ma le taulanga o le roto whaatai i lau fio. Ono lau tau singa lau pui puinga ma lau leo leonga i le mātou wola. Ia lewa mātou wala whaime nei esu fau, nei aso e whaai e whaapopo mai nei aso e tawa e aso le mātou ura. Ia o mātou au mau, manu nofo nei lelo rangi e nei whai e mo i mātou. Ia wa umona e tā pena le nofo anga e whaavavau mo i mātou. Olo mālo lea le mātou tua. Ia ta mā, aftai mo mea uma. Ai le lava mātou uku e la e au inai. Le tele le maualunga, le lau tele male lo loto lo lava lofa tu mātou. Tau ina ia mātou whapeatu le tai au nei. Ia matuavi, ia oe le mātou. Tua ta mao lea masau, ma te tautala ma whasoa i lo uku. Lele ia le mātou tuanga le lei mai, lau fio, ia i lea mataina nei por kalame. Ma ua tangata ma te vai foi ma te lei lo se mea. Ma te whalango atu i lo wanganga pa ia fio mai. Ia e whapena ona e mori o lau upu malau sa vali di tai ao nei. Ia ai o whinangalo maloto lau nuu malau e kalesia. Ia i nei tai ao. Wanga lele mai lau fio mai oi. Whetalai oi e mori o lau upu. Ia ai nā tia pere tangata. E lalo ifo te fu e lau sa tau. Amataine e lau fio. Whaiuina e lau fio. Tele mamau lunga se vi inga. O lau lava fio. Tu mau fatau vai lunga ma ua o i lo suafa mamalu lo suafa pa ia lo suafa sili ese le suafa leo no matoli o Yesu Kristo ma talo mala o tu wai nei tai a fo amen ia ia lo leo fai me fota mo le su ale li pole e li fatonu pasta Mike Coretta. Ia mate whaataro whaatoi male ngānga whaaloalo. Ia i nei tai au fau i o ka ia mau sasa moa. Ia mese o lau tāpua ia i nei tū langa o le tai au. Ia vi ia le tua. Whateos whaataro whalau whainga o pa ia le tua. Ia o lo whapena o na whaile le malu. Ia i tuli manu fia hao te aroma. Ia ene ngata ia. Ia o tulu inga uma o le nei la rangi. Feo e maua mai nei pokalame man nei whasoa. Ia, whaataro whatu malenganga whaaloalo ia te oi tangata o le tua malo wharitua. Ia ile nei tai au fau malo le on sai malo le whatua toa. Ia ile ngā luenga le tua whaataro whatu foi. Le tino ke wiso, le au paia ma le au pene, uso matua whawhine ile ni ima le au whatua toa umi. Ia ile nei tai au fau malo se fumanuia, ia whawhitai te talo. Le whangaluinga foi wō mapaanga Kopo Kingdom TV channel. Ia o lo whapena o na lango ina pēr le nei ala leo man nei ala ata. Ia i aso taitasi, ia whataro whatu. Ia te oe leo pele. Kia ili nei tai a fau whataro whatu foi sunga. Whawhiangainga ia whereti man whetua ia tise. Ia whapele kalesia i ngale alo whatu no i mangele. Ia mse foi sunga. Whawhiangainga ia peo ma whatua i hanga. Ia mese whatunga ia Pastor Mike ma whatua ia sawa. Ia i manu ua. Ia i nei tai a fau. Ia ele whangalo ina whaisia matou te maa. Tai sunga ia Elia Tawai. Ia olo o Fionei ma papa au tono kōpua ia Amerika Samoa. Ia whatalo whatu ia te oi tangata o le tua nei tai a fau. E manatu ma le taitonunga. Ia olo o manuia pēr lau sunga. Ia e ala i le whamalolonga le tua. Ia i nei tai au fau talo. Ia maua lau tō wha. Ia wale tau singa le kālisia ke wiso i so. Ia o se whatalo whalea. Ia maleanga ngā whalo au tele. Ia i upa ia mosa Samoa nei tai o ia masera whanga ngā pa ia le tua. Ia maloso komunuia. E le manatu o le atatou wanga i saolo. Ile tatou mata upu i le tai au le nei. Mare tatou whamalosi. Ia o se whangwhang. O se whamanatu. Mo i tatou uma. Le au kewisiano, le au whatua tua.
le tino o ke iso le au paia ma le au pele i le tae au nei. O nei o le fionga paia le tua ma le upu le tua o loo momoli mai ei i le au ngā tupulanga le ua tatou iei. E wha manatu mai ei le tatou fōlanga ma le tatou malanga o loo tatou malanga ai nei. O le tele o meia le e to tonu o le upu a le atua. Ua uma le taimi na tupu ai meia. A e leanga o le upu o le atua. O le awa au maimata pena e le atua. Ina ia tau longo ina i pea. Le au fatu atua. E oi le te mai moa ma le tae au le. Ia mama ua fo. Le ua maa ngā lulu e atu whapea. Ma te whasoa inga atu le upu o le atua i le tae au. O le amaua la si tatou whamalosi. Mai le tusi lea o le Timoteo. Lua Timoteo, lona mata upu muri po le chapter 4. O le ina i foi upu ia pe 5. O le ama whasoa atua i le tae au nei. E le manatu mani taitonunga. O lo o iei se whamalosi. O lo o iei se whamanatu. O lo o iei se whangwhangu. Mo oe le ke usiano. Mai tato uma. I le au ngā tupulanga le nei. Ma le nei foi tae au fou. Wa e ma le i fua mai e. Mau maala whai mai e foi mau. Ina ia longo ina pea. Ia le lo tatou whaatua tua. O le upo le tua. O le tatou mea aise tu lou lea whale anganga. Leanga e lua tangata. O le tangata lei whafose tu lou. Ma le tangata lei to tonu. E mana o mea lae le tangata lei to tonu. Ia le upo po le fionga le tua e whawhangai. Leanga o le tangata lilo. O le tangata e whawhanga i le upo le tua. Le ala lea. E fie fo. E le whapea. E na o le nei ala leo. Mane nei platform. O lo la tau whaia le ngaruanga lea. Tele ia platforms halo matama whanau a Samoa. O lo la tau longo ina pea si o tatou atu nui. I le upu o le whaatua tua. Whapena foi la nei tae au le maa tamu whai atu. Ia e awatu foi pe tufa atu se mea ai whale anganga. Ia au a tatou. Ia ili nei tae au ia. Ma le nei aso atoa. Lea maa whai tau atua la ia. Foi pu ia elima. Ia ona maa whaasoa atua i ole tae au nei. Ia mare anganga whaaloalo. Lua Timoteo na taupu. Muri. Ia alona foi pula mo se fangata mai le foi po 5 ia fai tawina la fa pe ole nei o te matua fai atu ia te o i luma o le tua ma le lei o Yesu Keriso o le na te fa masino ina o e ola a toa ma e uoti pe a o i lona fa ali mai ma lona malo foi pelua ia e tala ia tu le upu ia e wha malosi i ona aso e taunga le muai, ma ona aso e le taunga le muai. Ia e whatonu watu, ia e a oa i atu, ia e a poa i atu, male ono sai uma, a toa male a oa o atu. Foi petolu, a wā e o i ona po, la tau te le mawhawhai ei ona talia o le mata upu e ola ai. Ai tusa ma o la tau lava tuina nau, la tau te whapoto aia o mo i la tau, ina ua wheu o la tau talinga. Foi poe wha, la tau te liu ese foi o la tau talinga i le upu monu. Ai li liu watu i tala o le vavau. Foi polima. A o oe, ia e fatua tua i mea umalava. Ia e ono sai i mea e tinga ai. Ia e whaile ngā ruenga a le fola le tala le lei. Ia e matua whaai uina lau whaiva. O upu whamalosi ale apostolo Paulo i lona tani i whaalea nganga o Timoteo. A tatou wawa ai foi upu ia e 5 leana o whai tau atua ne.
o le se upu mali e lea na o fai tau o tau ye. O lona winga, a tatou wawa ai le taimi na tusi e le tusi lea. Yo whatever. O le taimi o le urua i ekalesia. O le taimi na ua fasala wina e ekalesia. Mavala a wina le apostolo Paulo. E Yesu ke wiso. E alula e avele tala le e mai aka o. Le taimi lea na vala wina ia Paulo. E alu e avele tala le inu ese. Le ala o mai a tato. Avava ila e foi uia. O se foringa mai, o se tusinga ua lepa. Wana mua. Tatou te leilo po ua fia afe ni tau sanga talu mai. Lo winga lao le whamatalanga o I tatou te whamaunia ai. Le upu le tua, o le upu e ola. E ola pea, le paua lea o le kusi e ola. Ngā le upu le tua. Pau fo lea o le kusi e fau pea. Ia so uma. Ai sea, leanga o le fofonga lea o le tua. O lo fetalai mai ei le tua ia so uma. O loto soifua masoma ua fo iola. E wha manatu mai ai. I le aso ni. O lea lau me fai le aso ni. O lea sa ngaruenga e fai le aso ni. Lea la. Pe ona o fai atu. Ai si upu le tasi lea. Le wa matatu koi whapea. Whamai. Ua I ona pō lātou te le mawhawhai ona talia o le mata upu e ola ai. O le mea le upupu ke mingei. O pō ngei, o aso ngei. Leo a tātou iei, o aso kongua ngā leo tupu o le mea. O lea, o le le toi fia whaalongo o tangata I le upu e ola ai. Amen. Praise the Lord. Moni mawhamaoni. Moni mawhamaoni le upu le tua. Whawhea na tātou I loa. Le kau ke loa. Le tātou te loa. I tangata. Ua fia tangata. I tu ina nau o le tino ma mea o le olanga nei. Mea fia. Ma uainga tu ina nau o le tino. Le ua fia iei. Leanga le ua tātou iei aso I whamai e fo iei. Whamai o aso e ngata ai. Le I mata upo e tonu. Ai ki kilo le maka upo e tonu ma le mata upo e wha. O le lau mai e mea ia. Ko inga tangata ia le iei I aso ia. Au le lau ua wha malosi mai. O Paulo I lona ratani I wha le anganga. Ua I loa le aposkolo. Ua lata mai I lona tani. Ua ka penga ua saungi le aposkolo Paulo. E oki. O lea la, ua I e toe, au mai le tusi le I lona tani I whale anganga o Timoteo. Ma wha ma losi mai a Timoteo. Ia whapem. Le la ma o I lelu. Sila fia le apostolo. O lea la o mai, o le alu. O te apena le apostolo, o le alu. O le maa ngai o le te apena le tangata, o le alu. Whai mai ia, ua o tau le tau o le le. Sa moa ma le au ke usiano, ma le au whatuatua, uso ma tua whawhine le li, le au pa ia ma le au pele le tae au le le. A whai o e sa aungi e ke anu. O e loa lau me le whai. O e loa le tau a le te tau ina. O se kaua le leipo se kaua le anga. Le te tau ina I le temini. Wha I le maa nei o le tangata. O le asaungi, whamai o mai e le taimi ma le aso la ualo. A le whamai, ua o tau le tau a le. Ua I u ia te au le tau sinu. Whawhea oi, le te mai moa mai le tau au. O whea nae te tau ai. O le alau taua nae te tau ai. O e tau mole li. Po e tau mole raula. Ma ngia ia. O le whamalosi o le apostolo Paulo. I whai kumua mua. Whamai o le nei o te matua whai atu. Ia te oe Timokeo. Timoteo o ke makuai whai aku ia ke oe.
I luma o le atua, ma luma o Yesu Keriso. Ue vai, le ai ngā tua. O te matua whai atu ia te oe le tae au nei. Oe le uso le tua whawhine, le te mai moa mai le tae au nei. I luma o le atua, i luma o Yesu Keriso. Kako uma. O le fwoi tau tala mai, o kuia ia maua. O te matua whai atu ia te oe li malo. O te matua whai atu ia te oe mai. I luma o le atua, ma luma o le lii o Yesu Keriso. O se toe whamanatu, o se toe whangu, o se whamalosti. Ale apostolo i lona tali whale anganga. Leo i loa e le apostolo la aru, o i loa e Paulo o le aoti. E le mana o le apostolo, e alu ngu e au noa, ma se whamalosti i lona tali whale anganga. I le nganuenga ale tua, i le kaua le e tawina e lona tali. A lewa ta pena, ni le apostolo por chama, wo le taimi wo umalanga kaua. Wo umalanga kaua. A o lewa whamalosi atu i lona tali i whale anganga o Timoteo. Timoteo o ke makua whai yaku ia ke oe. I luma o le tua, ma luma o le tato o li o Yesu Keriso. Lewa whamanatu whamai lola ia au. O le na te whamasino ina o e ola atoa ma e ua oti pea o i lona whahali mai malona malo Samoa. Keu siano ma le au whatua tua i le tae au le. O lea e ke whalongo le kau longo inga o le upu a le atua i le ao atoa ma le po i le aso ma le aso. A le ane me le whai mai le apostolo Paulo. Whai mai a o Yesu ma le atua. O le whamasingo. O le whamasingo o Yesu. Le atua o le whamasingo. Afea whamasino ai. Le atua malonga alo Yesu Keriso. Le mangingo mai. Pe o i le aso. O e whaalia mai ei o ia. Malona malo Samoa. O e ka penga o e saungi le aso lea. O le a whaalia mai ei le atua malonga alo Yesu Keriso. I le aso e fio mai ei i lona malo. O e ta pena, o e sauni iai i le aso. O le alau mea le whai. O e tauina le taua, a wale malo le atua. O e tauina le taua, ina ia e tatou manu malo, ina sea nganga mole malo le. Nea ua whamanatu mai le apostolo Paulo. Whamalosi mai lona tali i whale nganga. O e Timoteo ke whai iaku ia ke oi, i luma o le atua. Malo tatou li'i o Yesu Keriso. O ia na te whaamasino ina leale kaimi pe a fio mai, pe a whaahali mai malona malo. O ai e whaamasino e le atua mai Yesu Keriso. O e ola ma e uoti. E whaamasino le tangata ola o lae soifua. E whaamasino fo i ma le tangata lae moe mai le tunga mau. Auangi e whapeo nga a e oki nga umai lea le ai. E le o le muta anga la nga fufuanga le tua. E nisi tangata kafao wabe a o mai le oki oma. O le iunga nga Samoa. Le uso ma tua fufine le ke mai moa ma tae au nei. E le o le tunga mau. E le o le oti le muta anga. E ei me lua wa ta pena e le tua. O lo i kua aku o le oki le kingo ni. O e saungi e inga. O e saungi le aso le whemei i. Le aso e whaalia mai e o ia. Malona malo. A whaila e whaali mai e Yesu ma le tua. I le aso e whaali mai e o ia malonga malo. Samoa e ke koe ku. E te toi tu. Awa e i loa. E te toi tu mai. I le aso lea. Leanga e lua toi tu le tau tala e tusi e te Salonia. Mua me ta upo e wha. Wai po su tolu a hai foi po su van. Fai mai e mua foi. Ona toi tutu mai o e uoti. Oti o ia ke riso Yesu. A le fesili. Fa ferta ngata nga oki ele o ia Yesu Keriso. Fesili ke le nga e tae au nei. A le ua e whanongo e le whamana natu mai ala solo Paulo.
ilona tali fale nganga o Timoteo o le famalosi le mo o le famalosi le mo o le famalosi le mo tatou o le famalosi le mo le tino keriso o le famalosi le mo le au fatu tu uma o fe na e te ngalue ai o fe le ekalesia na te au ngai i le tua o lo mato uso ma mato tu fa fine i le ali e kasi ka ko e kasi fo i le me kau ke o le malo le kau ke le ko o ngiloku o le mele le nau ai le tino ke uso inga ia whakasia le tino ke uso ona o le malo le anga kau ke o le malo kau ke le o se loku au le whama losi le tai au le foi upu le mua a wha mai oi o ia na te wha masino ina o e ola mai uoti pe a wha ali mai o ia malona malo samo e toi fio mai Yesu aua ne ngalo ia te oe e toi fio mai Yesu malona malo le te utala iei ia le matai o lua se fulu lima e va ai uma iei mata o le lalolangi manga ngana malangu e se u i le fio mai o Yesu mai ao o le langi ia pasta lewo a matatu le foi pula ia famanuia mai le ngole tu ia le usunga ia man ta fa so ina o foi pu ia man nga fa lo tai au oi salu ia le tu ia le malo le tufa malo fa so le usunga ina o te linga fi a longo le tai au le upo le tu ia le tu to fa talo fa tu ni so tato ai na le wa fa le mai tato ko kala mi le tai ia le ke fa la vela ko le upo le no ni ia foi upo le foi tau ai fa le moso bi a fa ali mai o ia wow malona malo a tato oi salo ia le tu ole te talo na o ele di o Yesu Cristo ia o mai lona malo amen a tato sila la matotoa sa moa i le fionga le tu le ua uma na tala atu ila na una fai mua fai upo e lua mai lo leo Paulo ia Timoteo ia e tala ia tu le upu amen praise the Lord le ua fai le atua moli mau le ua fai le ali o Yesu Cristo moli mau le ua uma na ufa ia tu ia te o Timoteo ia e tala ia tu le upu praise the Lord ngai konginga le ale upu ia e fa malosi ia so i tau malemu ai maso i le tau malemu ai amen vi ele tu praise the Lord glory hallelujah vi ele tu ole mata mo vi ele tu ole nau ole pulu nau ole apostol ilona tani ole manga yo le mele masala ni el apostol ai le koifo foi dali wow ia kai pe o por apostol le fa ile kale se fi ia wo fia anu te mafuta malo matai ia ai au foi ngo e silinga le ia te auto ia pe ole mana ia le ole fionga le tu mo tato le tai amen ina ia aua nei fa se ina tato aua nei fa atu wale ina tato i mea o tutupu i masangi meu fake news wa makanga ko isa fo nika i ele tu sa le bast profeta pepelo o anticristo pe am sa ulan au o mea uma le tu tono le fionga le tu o mea o umonti tu e ma mea le tu e ma mea le ua valo ia me tu spai praise the Lord e le tu ia morning fama oni past i ele tu fa malo sina apostolo Timoteo ia e tala ia tu le amen ia e fa atonu atu ia e a o ia tu amen nai kominga ia ia e a po ia tu Ia. male ono sai
atoa ma le a'o atu. Wow. Awa e o iona pō lātou te le mawhawhai ai. Wow. Ona talia o ta upu e ola ai. E tusa mau lātou lawa tuina nau. Lātou te whaapoto ai. A'o mo lātou. Ina ua wheu o lātou talinga. Lātou te liliu e se fo'i o lātou talinga i le upu moni. Ai liliu atu i tala ole ravau. Wow. Yala. Malusi a lesi ia. Ke o me pesi lia o le vai ngalai. Ia. Le leo lai ke mi uma. E mangai e manai e o le mamawhai o le anganu. Ia mamawhai. Ma te le whaleanga tatou anganu sa mua tu rou. Tu mama. Ia ao le ana anga ngusili le i kongo le whiongpa ia le tu. O le anganu o le maro le tu. Amen. Le anga i le awhio mai a Yesu le aso le awhio mai malonga malo. Ai mai ingi tu mani anga nuu a Samoa se tu long. O tele o mea le whaonga le anga nuu a Samoa. O mea nga au mai ko kongo o le upo le tu. Le upo o le malo le tu. O le upo le malo le tu. O le tele la o mea i e whaonga e tato. I le tato wanga nuu. Nga mai le anga nuu o le malo le tu. O whenga mai le whaaloa. Se i kaunga mai a se kusi fa Samoa. Se meanga maua i Samoa le upu tau o le whaahalo. O ke whiwa so. Ai whai taua e le whionga pa ia le tua. E ke maua i kungi. Whamaia. Ia avatu le whaalo i le ua tatau i ai le whaalo. O whea au mai e le ono sai. E mau i kuskusinga lea. O mea na au mai le upo le malo le atua mai le langi le ongo sai ai Samoa. E pea au koe whaaso so atu whapea pasta. Nanga le pea waka o ta o le malo le atua. O le malo le atua uso atua whawhine e ilanga ngu. E le kaangi ka kau o le anga nuku o le malo le atua. Se tu rou. Ke ika mai a ke au. O te whai atu a whapena. Leanga ese o leanga nuu whaatangata. O leanga nuu whaatsamoa. Lelei a ilo e matango fie pule oi. A whamaila whionga pa ia le atua. Whamaila atua ia moso. Ia e whai atu i le nuu. Aua le tā ina tatau. O leanga nuu ngā malo le atua. Ea. Aua le whaamaringi koko. Aua le whaamasaa le toto. Langa e masaa. E malingi le toto le tangata. Le kaini e kaha ilanga kau. Langa kakau. Ile anga nuu fa Samoa. Tu rou Samoa ni taha. Ma kele fefe fo i ta watu le upo le tua. Le anga le upo le tua a ika ile kanga. E ki ngā le upo le tua. Le anga le upo mongi. Samoa. Ia nao na whapena tu. Le anga le pe ua wa alu ne maa masa. Wale ua pe ua mense me le maa lo le tua. Ia vi ia le tua. Vi ia le tua ile na upo ti taha. Nei pasta. Ole matango fio le mele pe ona o paso fo ni tai o le tiki ka fo me tatua ona wa ole o kele i lo le fai ka ku ka ku ole sa o lona fa ali mai ele nga o fa ali mai malona malo ina fio mai le tuku malea malona malo sa malo se averi sta una pati ai paso. Ia me mosa tau langa pati vi ele tu ni tai mo na upu vi ele tu. Amen. Pa man vi ele tu ele sisi le mala fa fonga tai au ne vi ele tu. Ma ngai yo le me dia. A fa pe fu yo lu fa afeta tu ele nga pa ia ni tai. O se toi fa manatu. O se toi fa fang. Vi ele tu. O se toi longo. Le ngai o te lele o la ina tangata nuku o le malu le tu. Le anga nuku o le malu. Ele o kako la ubilu le malu le tu. E se le anga nuku kako ke o la. Nga kongo. Praise alo vi ele tu. Mo le wingo tala hui. Le anga a o na malama tangata nuku o le malu le tu. I le anga nuku o le malu. E malama i fufuanga a matalo tu. Amen. E malama ile fofuanga le tua mo lonta mata. E malama i le wha mua tuku.
Ia. Ai wa ia le mama. O le mama ia la le mea le peo kako whaasole ni tae. Le whai mai pau, Timoteo, ia ea, tā la ia tu le upu, ia ngau lunga atu, mai whai mai ei. O oi, le o whai ma wha masinu, i e ola, a toa ma i la tōlo ta otu mani ta upu e o moi. Amen. Mai rona i o paulu, ia o oi lona whaali mai, malona, malo. Lea na. So se kai mea la pe ke moe, pe e te ola. So se kai mea whaali mai ele tu. Ma o mai e longa malo. E kau ke kuku uma, mua me lau wa e ngala mua. Ke ronga me mai. Ia, sa mo ia lau supa tai. Mai ves. O upo la po skolo pau. Fai mai a. Amu ia e oti. Oti oi le ali. Ke usiano. O mene wala au ale tua. I ngai me o leo. O fifi. Te alu e te moe ai o. Se e koe ku mai le te mine kau ka lai le si foi kusi are. Ale apaskolo ia te salavia. E mua foi. Ona toi tutu mai e o oki o ia ke iso Yesu. Ia al fisili fonga le ngai ku o na mau. Fa fefela ila tou. Le akulou, le sa o sisi ua I lunga o ulu, sisi ua I lunga o kuava, ingu le vaila au, to a tele I la tau, halo matama whanau o Samoa, wa ave le vaila au whanga vau se kulou le kai au. Yo isi ua, whao ngā whanga ma isi mea, whawhela tangata ngā o ki whapenga. O le whina ngalo ngā o le kua, e te alu sisi lo o se tula. E te alu e ke pule I lo ora. We vai yuta lenga, lenga sisi leua. Iuka lenga whaana ka Yesu. Ai vai upunga e sisi leua tu lo Samoa. Wha mai opa I lalo. Alu I fo lele ua tu lo Samoa. O upu le tono le whio pa ia le tua wha mai ua pale mangava. Ua masai whawholonga ngā au se ku lo Samoa le tau. Me vai le oti matanga. O se fina ngalo ngā o le atua. Whaki a oe ke anu ke pule I lou ola. A ola I le aso le matau momoli e ko le aso e toi tutu mai e oti o ia ke wiso. Whawhela kanka whapenga. E koe ku mai tangata whapenga I le aso le. Whakakianga me. Ai mawhawhau wholawa tangata ia te ia. Leanga o aso ia le tau tala ia. Le whamai, o kako ia aso whainga ka, le kau ka le mita upo e tonu le pipi I mai ai. Ma le tele o mea le kupu I le whamalau lau mai ni mata upo le tonu. A le ma me I mai I mata upo le wha. O ngā o le kau ka la pau lo ngā kari. Leo a mai ale whe au le message. Ku sa o mai e le ko inga I lo ngā kari. I wai lo e pau lo le la. It's time. Yeah. Time to depart. Yeah. 12:40. E se le manga ia mo malamalam mo le matua I sona tani. Resta lo. Le ua I loa lona taimi, le ua I loa o le taimi. Le ala a waku lo Yeah. Timoteo lo ua tani. Apo. Ia e wha malos. Wow. E a o atu. A o i atu. Whaka atonu atu. Apo. Male o sai. Ai lua la aso le fa mai. E lua aso le ka ora po skolo no ngaka. Atali Timoteo, malo Mike. E le aso e le ai. Misi pe misi upo fa matala upo. O le aso e le ai. Ma le aso e le ai. O le aso le e foi ma le aso le anga. O le ase se ata le amai I mo oe le tangata whainga ruenu. Mo oe le te taita ia le ekalesia po se loku I le kaimini. O upu ia o ngai ia oe. E o ngai ia oe o ngai mo tatou tangata ngā lulue. Aisia, langa o le tatou te tala ia le upu. Le tatou te mori mau atu le upu. Le tatou te whamanatu atu le upu. Le tatou te tufa atu le upu.
Le mea. Ia, o kousila fia lelei, mo mai lo. E aso e lelei e le fōlau. E le aso e a whātia ai lo tātou sa. Amen. Ai a o mai la le aso e a whātia ai, te o mai aso le anga. O le te mai lama i le mea. E le whape o le a solo, le lei pe le fōlau i aso uma. E le teimi e malu e le kai. E le teimi e sou e le tai. E le teimi e le a whatia e le fōlau. E le kaimi e a whatia e le fōlau. Le uinga kōngu anga o le upulea. O le aso e taunga le mua. O le aso e file mua. I ma le aso. E le kaunga le mua. O aso e o mai e ia whakitau. Ia o mai la whakitau. O e malama lama lele. I le mele u whamanatu atu. E lo to ma fa le nganga. Ia vi ele tu pasta. Ya so yego. Foi whamanatu foi la apostolo romato. A wai o yo mo. La to le ma fa fa yai. Mea e fe o la to tali. Wow, liu e se le pumon. Praise the Lord. Mama uma fa ko Paulo Timoteo. E e fa maus. Nga ile aso e tau le mua. Ma le aso le tau le mua. E o mai fo yo na po. La to le ma fa fa yai. E se tonu ni sa mo, tatou tusi. E a vi e ne. Ina ua fe uo la tautalinga, la tautalinga se fo'i o la tautalinga i le upu moni aili ni watu i tala e le kawai. Ora sa vi ele tua, ne tai o, masa paki vi ele tua. Masa paki vi ele tua. Tu fa manatu ele tua. Moni fa ma. Sila le fona sa mo e lua alo mai. Fa alo. Lelo winga na mea. Alo mai o walo. Alo mai o walo atu. Nega ko le fa alo. Aka ko la i pua. Ina mua i fa alo. O ko. Mai le tu i si o makari. Sa winga. E vai aku o ele ia mse si ora wai nga leila lo i foi o nga fai ale ko miola molla mongi ya o le atua nga ia mo i fa alo mai mo tato ia mi ko fai fa li tato o feu te linga o tangata o le ale mele fa me ele fa ka o feu ka linga o feu fa lo ko de to ia feu fo lele masangi fa nga tatou sambo o feu fo lele nga o e taste se me o ma mare lele sa masangi aso yo kala kiki wa ai tuo wa ai le mu ka mu fo ia e mo ko ai ka feu ki ai nga va ke ia e ka fai o feu nga al feu le tau talai o feu koringa ko se u ata ninga o tangata ua le fia fa longo tangata i le upu le tu ala me le ua fi fa longo ika fi fa longo isu ala fa me o kala o le va ele le na o upu kala i upu la o tala ia upu le va uma kala fo i le fa me le fia ko i tu lo sa mo o le upu le tu o le upu ko sa o le arka ko me maua pe aka ko poko e ka la ingafa mangafa fa sa mo ma me nga o le arka ko me maua tu no le ska ko me maua le fa me so o me nga o kala o ngafa le sei u o fai me nga me ko ke pisa ai mo ko misa ai masa ili po yo ko e poko o yo ko sa o me nga ele ai mo se me ata to mo sa ale we fa no ngai upo la pescono Paulo nga ka ta la ile upo le upo le o le upo le maro
o le upo le tu o le upo le kala o fa tonu watu ya ele fa mai ko anga kala I ko ya ele ma ke le fa ko le ai ngaka I lalo o mea nga e ngaka I lalo a o mai lo le oti ma le vala au o le atua ngaka lo ka ko mea ngaka I lalo ele ai ma se mea o mea ia manga nu mea ka ki fai I lalo mea e o iluma o le ngofo fa ma singo o le atua a le pai feu ka ni o oi tangata ia le kau tangata ia wa fa mai wale manga nga o le upu e ola le upu wale tu le upu e ola tangata o le fne nga lo ia la poskolo I longa kali alo kala le upu si le fia le la poskolo o le kele au le fa o le wei ia un atu pula o le mako ko kele o ta eu sa o ele ku fulu ala ku ele skalinga ko eso ele ku kalinga se ku wale ka fie tangata yo la to o feu pa I mangu mai ia ele mau ko o lo to ia pas ma ia ke so ku ia ka ki isi ia le la uta ia te ko lima ia bi ia le to ia mai a o ia e fa auta I mea umalava wow ia e ono sai me tinga ia e faile ngā luenga le fola tala le ia e matua faai uina no favor wow what a word what a word what a loving father well mai le o ia Timoteo o le popo ia lontama ia le tu a oi ia la ia lo ki kala ile u le la ia lo ki a popo ia le la ia lo ki fa marusi atu moli mau fa tonu atu amen ia ia e fa auta I mea malava Timoteo ia oi praise the Lord fa mea manga ia ngai ia le tu fa auta nga le lunga so lua I nga muli mau le apostolo e ile aso e tau le mua ma le aso le tau le mua Timoteo oi ia oi le ki alu ma le upu oi le ki fa kongu oi le te apo ia o ia e fa auta I mea mala nga e fo ia isi leo le ia la di fo ia o pe au teni ke lo ko ia ma nei o le upu le o le fa auta foi le longa le upu le o le fa auta o le foi le kaunga e fa o le upu le atua I kongu e fa atua e te tau ona fōlinga whapena ia lo soifua ma lo ola le temi whaile ia whaingo fia o Natalia e le au karinga whiu mai la tau ia le o le fia whaalongo le upu e ola o le fia whaalongo le upu le atua ia atangia mai la whaile ia Timoteo ia le atua le anga le ala ko e tala ia tu ia le tala le matala ia tu le tu o mai Yesu ia ai mau mai au ka ringa feu ia ia ole ulanga pipira no fa pe ati mo teo ia le o doi ko le wan kala I so au kilo solo ia ka moro se ia le ve miki singa kasi pe le winga na la famitalanga fo le ia tangia mai le tua I lo so fu Timoteo ia ai au ke alu ke kala I ma popo I ma fai uma me ai mau mai oi au ka ringa fe o le fala ke lawe ngā me o lea ringa tuai o na tania tangata fala na tanga ai sia lea ngā le o tangia atu lo so fu
mau ola le atua le fai fa le ka ko me e ta so mo se nga mo malo le amen fai alu ma fai o me ya ai ma se ka di ole ka di pe ole me foi ole le ola ina ole upu le tala ia amen ka pe upu le fionga le tua ole upu e ta wa mi o tonuina ole upu fo e fa masino ina i tato amen ia le tua ia ele fe atu se tala po kalami tato uma ele ma fainga ka ko wo tala ia tu se mea tato tele ola a fa pe ki kala ia se mea le ki ola ke va i manuia le nganga tangata amen e talia e tangata fa au tanga e ke mori mau ku le mea e ola e fai mo fia na lue le mano le nganga ia le tangata e pe ole me le o fa na tu me fa nganga ia le taia ole upo e ta wa me tonu ina i tato ole upo fo e fa sino ina i tato ia mo ila shunga toi kala i mo mai lo au kalinga fe u e ke foi ka ko kama vai wa upo e fe ta foi ka ko kama familia ma ia ngali vai ngale ula mai ngale vai ngale nga so ke ro so ko le pa ole mela le tau oi kai pe ole upu le família ko skolo paulo ia fa tau fa ko le anga ole ke le kala ia tangia aku ia le atu mai yesu ke so lo so fu ma lo wona amen langa le família fe pa ia le atu fo le o ka ko o kusi fai ka o le la nai maka mai tau tanga tele fi ngale tu ava ai mai ka ko kamare oke ia le la ko tala ia fai mo fi yo fai ka o ku la ia ke me fai ka o kala i ni so ia ba ya so linke ia le ia e fa tau tai me o malava Timoteo ia e ono sa i metinga ia si o sa i metinga ele aso e kinga ele aso le tinga o ngala ole kelle o kanga kai le wa la ko le karia le o le ola ai la ko ke engalo au la ko karia le e fango o muli o lele o kala o le vavau makala foi e kala ku o ansi ka uma e ka o nga o o ngari ngafa mo le fa ke na ke fa ko le e ko nga ke le e tele mo wai le ola e fa ba ye na ngafa nga mo le nga le fa ye so o ko fi nga wi foi le ngafa le se tau nem ko fi nga nga foi isso amen e o lai tato na nga fa le fa nga mai le alo le tu tino le nga sa o si tau la ya le ma nga lo ia tato wa sala easy ya me ka ku so ngar ka ku kalia ele fatu tu o le si so ka ko le si sa mo nga vai le aso nga tau o ke so isso le sa tau awar me le ka ke lo le nga mo modi mai nga u le mo mori mai le ku ale ia le aso fa manatu mai ia tato e pe foi la fa manga ku ka ia oe mama ua mai tato u mai tino ke so mai au fa to le wo ko fa manga ku mai fe au le mo ile ya wa ku so ora na wenga la tato le fa a fa le fa ko la ko skolo nga ka di fa le manga tino teo I mei. What about us? Ya wala Timoteo? Na ufuwa wako Timoteo ia mea na eda poskolo. Fa feka ko le ola temi. Oi fai ya upu ia na fai ya Timoteo. O ena ke mai mama. Oi. Ia mama u. Ia mane tino ke riso. Ka ko uma le au fatu. O ka ko e kala ia.
ko e whamalos, a popoai, a oai, a uta pon, a whameiana ngako le tua e a oai tangata a oai le upu, a aua le a oai engi a upu manu poko, a oai leile, a oai ini alofa, ma le loto mauna, e mu moli le alofa le a oai, a leo le mu moli fui le e ma sui le tono lo leo, e so, me ko e ke o ke whako, le mama, e a mai e le tua le poto, e whai ila munu, e te munu mau le alofa, ma le loto mau, e whawhine fie le ma, whaau whane e le kore, ma le anointing, ma le whaau unga, ma le manga, ai sea, langa lenga ka kanu mai aso ako mai anga pongi e roe mon mau. O le fa pe ke Facebook. I po uma. Ai alu le asko ngai ke alu mon mau. Me langa ni. Ele o atangia po ia. Le folinga o le tu. Le ye. Ia mananga farol pas. Le marosi le fita. Ia. Wala fe le melon to. Ia e faile nga le fula tala le. Ba bemo. Ia e matua fai lina lau faiba. Ia le tua. Oh. Tua le apostolo na Timoteo. Ia e matua faile faiba. Le fula tala le. Praise the Lord. Tau nua leo kora kuskoro paulo e whi. O mea. O tau Filipi, wā lea. O kua makai, Kalatia wā lea. E nga kape ma. Kalatia wā lea. Kua maka whalea nganga, ngau kou whai. O le ata foi lele ngā makai whauretanga. Manguia le, ngā makai ngale nei, ngā matanga uwhi. Ai ui fo le taimi wa end up point ia wa sende ia lau lo la apostolo ko ia vai upu api ia a faila nga ava la fo e apostolo ko ia kartia ia rongo ia foi nga apa lai ku ia ka ko le malo ia lo vale como ka kai ia lo vale ese kali nga ka nga pupa family sia ia le tu le cha pas mana ia mele ia e failing al winga le fola le tala le le ele ai se singa winga sili wa umona tu bimba mai ya tata fa na o yesu fa na o tu alole salat apa famanos moli mau o tato mission ia e faile na bona le fola tani aia tua fadina la fai wati mo te amen mo ye pole so matoi wa lu ti mo te la wa pati mai Timoteo atasi mala apostolo ni langu tapo ni faimbo ala fatio tua i lalu nei amen se ia ola le aso ni fai mela apostolo se ia ola aso e o lona faali mai ma balona ma lo ole ala ele vai Timoteo ele vai Timoteo ele aso ole aso le ka ke fa kali kau ke le lo foi la ka ko be kau ke va ai ele chacho ma chulanga ni pede only God knows le kai mi male au nga tupulanga makanga kai e va ai ku sama uku ya po ole nga failo nga tali ele va ai paulo ele va ai Timoteo
ia maleke le ongiso ke usiano le luma ko kako ele vai foi ia kau ke le lo foi le tatou le kau ke faia le nga o mai ia Timoteo o pasi mai Timoteo ia o ele ke mai mona Maritino ke iso mala o fatu tu o kau ke faia kala ia mori mau fe ke ali ele lo por nga tanga taito tasi o tanga tana ka penga o e fele tu e ke ku nga ia mori mau tanga le mga o le tu sisi uso sisi tina sisi tama ia o kana ki o so ko kai kai fa penga lo ka ke apa so sisi tanga sa que o cara não faz mais e era um pouco mal o jogo mas já estava ali de fim de muro tu e quando ele tu mas ele corre e aquele mundo maluco aquele carinha tá falando oi vai aquele ilo ngale tu lá que se le fia oi e position lá o ele tu ele me ko se no foanga o lei tanga tale fina ngalo le tu e fia muli mau i langa u e fa pe ngale o langa muli tala ina ele ka ku foi de o so se me e ina ma tonu o aunties o uncles o cousins ai sia le anga o fe ko lingo kana ka fa ma ngai nga foi ai me ka ina lo foi e aí o foi e pouco eu a psicóloga ia katia foi valer muito kala ia mo kungale ula me já pe ia mas ele pia foi depois são pia e eu sei o não está tudo tá com mal o uau o meu tá com foi Savani Bay. Eu pensei assim, Savani Bay. Nossa, uma famosa. O Fairina não foi. Ele aí o Faiva. E a gente só tá lá ele. Isso que não tá. Ele tá pior fala. Aí vai aí chama foi na com na peni mavaina. E ela to fana. Aí pe o Yosefa. E foi na cala é fio mai na vania e ele atua e atua ele tua o ya mangko ko uma eu tele o tanga foi lá com ngai com o fio pa ia le tua e la le upuma ngai ko pasinga le mense le tangata la ke o ka uala le o le oti pe yo ulo muki ulo e angisi to lai ta ulo kunga ulo oti ai ska kan banga yo kula la ke fa taipe o Mose, taipe o Solomon, Tabita. Ele o mention o linga o pune o leo. Ana mangai o pune fa ngana. Kasi la nga foi ele e kau le o lo tele tanga tele o kunga o leo. Le kunga le fa ngana ngana fa. Ia ole a o wal ile ala ole malo lani. Samo lalo ngole ole a o wal ile ala ole lani longo wing o tangata umar o tangata umai e o mai ele oki le menga ka ole ala e u yei mai e u yei malo e u yei o ele te mai mo me tsaia e ke u ile oki ka ke u umai oki ale leila lo ui le wala ala ke lo me te maliu e alu e o popo na wa o lo woti o lo manuia o lo wola ua ia ke wiso ia maranga falo ni tu la basta ya ele tu te lo le ua lam fai un tanto ko kala me ni vai no tai au ia ele tu
au la boli mau o mai irrelevant in mo sai no to le sumi ala ti o irrelevant in le a poco no la apostolo na ta o Timoteo o no o so se ni tu ala o no mo ia amen ia o ngale tam ia o ngale te ni fa now le ia si me ele o tama ai ele o le la langi nei ia o mai le fina o le tu amen le pensa tu fa so o le moli mau atu apo ia tu fa tonu atu tala folo tala le la ile va ngale sa tatu ia e faile nga luenga le folo tala le ia e matua fai ni ngalo fai praise the Lord hallelujah tu lo le fa fuma tatu ni ta le ti ia e ile ya so o le tu ta ile pa ai ma filo e mastasi uso o le kai mu ya ma filo o te ia ma te ia i high school i te mi mo te high school fa puputa ia o te le Italia e su fai mali fa o le lo ya ki nga la e ka fa o le o langa ia o la toia pe sa fa ia le makutanga i totono le aonga ia fai fonta tano a ki ma fa le sole tole ma ku i sasa i vai io o la ngonga le kai mi le ko tsadia Yesu o la ngonga le kai mi this is my time ia amen o ke manga o prove ku li kanga ka le me ngala ko mo ma win a o yai ko mo le aonga wow e u ia la ke ka lia i kai mi ale o mafilo o le o wa le o fai ia fola tala le ia ke no e le tini fa fu ma tato aso e la ku le so le fa e la ku ia iska me la ku ia ma le o lama e le to o te mo di mau atu pe pe mo di mau l'apostolo ia Timoteo i lumo le tu ma le ali o tato li o Yesu ke visu sa le so fai mo o ma wow so se kai ni o ke va ai le so pe ole winga no tala fo mantu tamati na ele uma ka ko bo amen e ke kala ia ko pungulo ai ia lo fa fine o lo tali ina ia fai le fai wa le fola tala le amen so se kai me ala ke pe ma ke so tai pe o ke va ai le uso le ngata lungo pe ngata fa ilangi ia filo ile tin e malingi lo imata la ngai le fai go fie le fai va le folo tala ma le moli ma watu amen le fai go fie ese la ngai mo o le kai e la anu le apostolo le lang le fai mai fai le e ono a wa o fa malingi ina nei lo toto ua lata na po te anuai ua o tau le tau ale lei ua ipu ia te au tau sinionga ua o ta ofi le upu o le whaatotua wow ke wisi anu praise the Lord kangwe le te o pong kangwe ka ofi mau le upu le ale upu lea ua o inai oi le upu mon lea ua wali liu e se mai ele to telo tangata ma fe u o yo la tutali ale fe mele apostolo I e ta fi mau le upu o le whaatotua amen ele fe mo fi na venga le tu le aso se kanyo ke va ai le au na le tu e malini le lo mata amen ai se le ang le ka ko ngal venga le sa fa sa ia ai va ai fa man ye ina so wa tali I po so wa fi praise e the Lord malingi o lo mata ai se le ang ngal venga sa e on sa ai ia sa e ti ngai ia sa ia te oile fa auto tai me o na ngai fo le kai mi e fa apea ko ka mai ki res kai fa long ka res kai kai pe ko Paulo ia Timoteo o le aso I tau le mu ma le aso le tau le mu le ala fa mai lo ko Paulo le fa mai fa ko va amen o le nei Timoteo o te winga mo a le pale o le amioto wow e fo ina mai a te a le ala va aso le li le fa masino amioto ele ngata fo ia te ko la to uma lava o e fia
le lau koe fo ia i lona faali mai. Ivea, malona malo. Haleluia. Ia, le tinu. Sau no ia lau sunga to ina whamai. Kachapo kalami o Yesu. Ia, ia le tua. Au se moli mauna li tai au. Ia le tua, basta. Amen. E whainga tāne ka ko nganuenga i whainga fi. O le winga na o nei nganuenga. Wa matau koe tō le e foi whamatana whai apostolo i nā tari ia mani. A leo wa matau koe whale ma tatana roa. Nanga ka ui e apostolo i longa ka i mea ngā o ia i o mele ko i ko miu malusa. Ma teipe, mangko ngai sa wele la tari le o timo te sa mai ngai i ainga. O lusa ma teipe, ia ma raka i ko mi. Ia whamakala i la apostolo. Kau ai i maa na ingosia ia ele le tangata ma mea whapenga fe kulukulu nga i zona ia asa ngalue ngalue whafe ngalue na se ia tini ia me le whame ia whahi unu whai sa mo kako whai oni mako a whainga ka ele aso e whige mungo ele aso mungo ia le tato whai e fo i aso e makua i sou tato fo ya le wai fa longo i le tai au ni me le fai un or fai vo la posco lo sa un ya posco ya o lo ala posco ya ele se un le lengo fai u tu lo ni tai ngai u na wa vai ese ya le ulu o tanga tau le tu ala ngai lo fai ngata ya le fo fa longo fo mun mai so ya pasta ya te le se nga mo tato le nga kau langa o tato o fai vai ka ko le o fai le tato me le fai le kau ke fai vai ina ia tato manu malo ina se nga mo malo ia le fai fiera ia el manatu mal tato no okay le se fa malo sino le te mo le tai te le se o te le se taua ma se fata u ma se toi fangu ia te o kimsia ia i aso ia ko tatu leo kau kele o ko i aso lele leo tatu i aso fainga ta penga pa men meta ko to ia mare kele me ia ma lau mai ia o aso la ele taunga le mu so ko ele o se aso file mu aso frita tatu au ta o fa manatu ma le fa malosi tai au nei motato ia tapena i nai o ma ua ma tato tapena i nei le tino ke so ele manatu mo te o le faito to o to fio mai tato tato ia so mo no so so mo so ma ua fo ia fa ato atu ele ma i so ku tala ele mo fai ona o iso mai se ia vanga dale anga io le tua na te fa ato ma fa mala lama tu atu o ke siano ta au le upu ale tu ale temini o le fa ngata mo ta to ko pa me tu la la tu na tu la mo le su ya pasta na te sa unia i se ta fa uma ta to ta ye ni ta formula na fa la pasta ta tai ta mali ta au tai ko le no ma to maua yes matou tai mo lau mo matou longo le tua ia o yo te ma te talo le li fa au lau nga nuenga le tua lau fa u le tua ni fai o na moto ngai lau kupu yo matou loto mo matou nganga le ni le matou fa longosi io matou fa tu pe ya matou awala matou fai lau fa le after tele tamali tai au la tu pale tua wa tapina ina matou race the whole tu fa tasi le ni lo fina ngalo ni tai au ba inga mai mo mai tai mo lau talo tamai e fa ia ya te la io tamai talo fa tamai po kalame mo mai al o na Global Kingdom TV i le tu lo le fa manuia tino keriso Mesio nisio au nganga le li o la tu pea i fola lo tala le le ia le tua o manuia le tua matu ainga mafuta malita yao o Yesu amen.
ia mai atu nei le tinu mala fulu ia fa pensunga li fatonu ia pasta mai ia mai tu le tu la le aso samo